Kurugam Federation kupigizwa bidara madaraga ring tupigiza mtu we sawa bila mkwalilio. Yes, okay. Kana mwai msano referee yako anakueleza match yenu eketali amani muno gamba ngwe so continuous abo kuba kikeni nkora nke ninkimanya wetu yao abere mu kateito kataka kere kankaboranganiza abo kuba umuntu onze ina nawe is a boxer mtayo wange beitu akena akanto akali indiscipline ogo nimbamanya ba Godfrey Nyakana moto wa Kampala nimbamanya toro ni yalhab ya boxing bumi yake yeira chonko mzano gukafwa gwahwaho abo kutagira bebembezi abo kusagike mzano so nyo Kalenzi Victor nkatwa mkugaro mzano gunu kugutamu sente kugura ringi ema ringi zili up zili international standard no training abana na bakochi kuongera kugaro mzano mutoro na Uganda yone